Thibitarĩ wa Mwatate kaunti-inĩ ya Taita Taveta nĩkuo Macimalemba arathũrimwo ũgima wa mwĩrĩ mbere etĩkĩrĩtio gũthiĩ mũciĩ na bamĩrĩ yake iria irakenera ripoti yake kuonekana ni maafitha thirikari ya kaunti hiyo. Nimefurahi kwa hii huduma ya wananchi, serikali kunichukulia mtoto wangu mahali alipotea. Na amepotea kuanzia mwaka ule wa 16 mpaka jana ndio nilipigiwa ripoti saa 12:30 kwamba mtoto wangu Masi amechukuliwa kutoka hapo porini, sijui ni kwenye nyumba ambaye alikuwa anijifungia. Nashukuru Mungu kwa mtoto wa dadangu kuonekana. Ni miaka mingi tulikuwa tunamfikiria na tunamtamani. Ninashukuru Mungu sana kwa vile leo nimemuona. Na tunasema hivi, serikali isaidie huyu mtoto ama isaidie huyu mama. Maana ni mama hajiwezi na ana watoto na ni mama ni mgonjwa, kwa hivyo tuomba serikali jaribu kumsaidia. Nyina wa mũirĩtu uyu augĩte nĩ gĩkeno kĩnene kuona mwana wake rĩngĩ amu thutha wa gwethana nake kwa ihinda rĩa mĩaka 4 atakũmwona nĩ arambĩrĩirie gũkua ngoro amu mũirĩtu uyu aumire mũciĩ mũthenya ũmwe na gũtiga ciana ciake 3 na nderiga kuonekana rĩngĩ kuma hĩndĩ ĩyo. Ameletwa Mwatate police station na nikaja naye mpaka Mwatate hospital Mwatate. Ameangaliwa. Mtoto wangu nikifikiria kwa macho nikimuona ni kama mtu ameadhirika ugonjwa wa kisasa, maana amekuwa mudhaifu sana. Lakini nimefurahi, nimeingia nao kwa madaktari wote Mwatate. Ameangaliwa mambo ya ugonjwa adhina, hana hata ukimwi hata kidogo. Isipokuwa naona kama ametumia miharadati vile ninamuona, lakini sasa nategemea Mungu anipe nguvu na hekima. Afitha wa thirikari ũrĩa ũronire mũirĩtu ũyũ augĩte aramwonire itũũra-inĩ rĩa Bomeni ahingĩirwo nyũmba-inĩ ĩmwe ĩrĩa ona ĩtararĩ na ũrĩrĩ kana indo cia kũhũthĩra, ũndũ ũrĩa ũrerĩkana nĩ kumana na thĩna wa meciria ũrĩa ũmũgũmĩire, ũkĩrĩkana nĩ kumana na ũhũthĩri wa dawa cia kulevya. Mahali kwenye anaishi hakukuwa na kitanda, hakuwa na vikombe, hakuwa na sahani, hakuwa na chakula, hakuwa na chochote. Mwenyewe akiwa anaondoka alikuwa anamfungia. So anamfungia kwa nje, anakaa ndani. Tulikuwa tunamuuliza sasa, ukimfungia kwa nje vile, huyu msichana ni wakati gani anakula? So kijana mwenyewe alikuwa anakuja jioni, akirudi anamfungulia, anaenda anaoga, anampatia chakula, alafu anaenda naye kwa mangwe. Mangwe ni mahali kwenye kuna watu wanakunywa pombe. Malemba atanyitwo gũtwarwo thibitarĩ-inĩ nene ya Moi mwena wa Voi nĩguo gũthũrimwo makĩria ũkinyanĩru wa meciria make o hamwe na ũgima wake wa mwĩrĩ nĩguo gũtigĩrĩra mũtũrĩre wake nĩ wacokereria amu ihinda-inĩ rĩrĩ ona ndaramenya ciana ciake 3 iria ikoretwo ikĩrerwo nĩ nyina. Ngiriboti Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.